ka umad gadda la jota fare be yonge o a ngano ot palu timbal ti sek tungchel ot pa jo magi timbal ko ngi ti sek tungchel dong tin mi oribe o a o tiro down de gi ot ka cha magi ko de keni o muro de ni eno ba pere joma tu ikelo kwa gi joma tu ikelo kwa gi o lojo jomano nyuri tino cham dong tino chamo no o lojo cham enio chio me amirwa e bodo yonge kadong un mur de tung cha do a do lo ti do o pa jo cha ni do ko da de kun maningo mi ko e kon tung ko moyo tin me nyude no tia cham ka che eri yo ma fu gi tia ribu nyude ka ma le ni wen do binu be do pe dong o logo no chake tin pero wa dong peke teme marach wan mo ye wa chulo dong wan tino mo tia konya chako be ra chiel je mo mateme peke da mi wa pu una choli kai ni ne ngan moni kai wa ni pe chulu ko wa ma de ko ti pa na ta ba ne ko to ko lo wen Teke no gini ne umer mono ne ko ne ka pere umer inu pun dano. Keve ko mer mono ne ko ne to mer ni antie kende. Un wena tie. Da un wena tolo. Di joni ngo wen artiele kende tu kende. Kapo tolo madonga ko piyu. Wana ja wodi wa choa tatwa la no chila mo ko gostom. Police beritie, LT1 beritie, Rwot kwer beritie, Rwoti beritie, dan chirele lo ka honi. Ichate jem togola no nyingu ni wentie. Ka ukong ini nguk chat neo, enda ka wane ni wachiro chati. Warom chati kare diang el papa. Tumani mena nyua, we ko murom. Tika jemo time marai nguk chulu neo. Obet pin kaka dukieno chulo. But lo mo pepeo mado putro. But lo mo bero punyu dano. Kau ne na ngada mi ke lo pego bodu. Pau ye. Kio mio an bulunga kanya kia tidu bajala kioli. Ajemu matie bene ka kono mi lo penyo bene. Ana pul. Kakare, wo poite to la did what? Yeah. Kwa kena tema la na tewa. Kakare, wo poite to la did Rwot. Rwot. Apora nyo wat ango matikian Mato put kiriuta. Riutal bene tie lo ni duri butang we kupera che. Ene riutal. Ene winya we riutal pa ke bere tieni peper jala pala mal ko mi logo loi rital meke giribu tan ka chiel dudu manoni diere tungchiel pe iwaji ni kini ni kidien yeni yo mo we down be kwere ma be mene waji rital be lo wen Hello? La did Rwot. Acho. Oput kapor. Dong variam bujoni. Wo, tan para tu variam de dong katuwa. Ana ati mega kuli mega radio mega Okay, care silence ya ni vibration. Yeah, not ya winye wa god la win radio. Okay. Kakare la win video.
dong riu tal ma wini wa riu tal be lo ji wen riu tal we ko ke lu ka chiel o por lo ma bene ka ni no be lo mo ma tie to ani pe ni ngata chiel o be ge poka mo ke lu chi we ko pe ka chiel ene we riu tal ke lo ni ke riu tal gi ke lu tie chiel pe pe ni jalo pa mo ko mo wa lo ko loy lo mo riu tal lo ko loy pe ke ye Tiga ye yo un wen pero ye ni timo ye ni do mo tie tiel mene yo e rital ya chuli po cha ke kum kal cha ke ko pu kwaro wa chuan cha mo pu nya mo pe mo no pi no kwan tie mu ke no ne ko be cha wana chuli wa tie ni mo pe ko mane do ni rital do pe ke bo mo mo me no ngol wi ngol ni lo ko loy ti dan no cha me ke do Rwot mun ne bino kan ci tutwa lei Lamogi gune ko dano e one bene Mato furromo timme wan kumbe chani an mi ro bodi wan ma chala mo wane wan ma te ayube mi te British court ka wa te gi court eno lo bitu mi kino mi mat futenu no wa te gi court wane kai ka gi mbere gu piem man pe wa pe nan wana ne o captain tena captain tena wi ti bul bora wa chenti kai piem ke ngwalo wi bul ke wa e ni mana die wi la mo gen chuga wi ki gi pim show me luen mam muni gi chir ko botwa kunu moyo muno rotie ni gi chira gamu dugu imir go na mete kunu gu chok mu dugu pa rodi mu kene o we ki ro ni an mu dugu na no gi bora rabu mo ga luenya mo ga wila pero mo kwa ne ati gi lo cha bel pa oi ke lo pa ngata pa you go lora you mirgi nek en mun mona pichiel ma kichira kamu tu ni ko ne ko go pa giro yunge no chama don gi ne time ki weko Lamogi don ka ma gi ne ko e ni ti don boro ani ne mo yen chama lo en bedi yo tigi god la tigi god guru tigi god pio tigi god la mola tigi god lord Twala dano kan ye you come luen beru dan toni boro. No lu lak tie boro enda pe tie dan. Kamu keni kumeni go no guru kan dano ilba pa peru. Ma guru peru por ni keni dum. Chater mon gilutino. Chater mon gilutino. An magi ter mon gilutino. O yunge cho lo wengi ci doni boro. Rwot di jemi luen yo wengi. Dio mio, munu bino umondo, kien magi mondo ko monji die wocha bongwen. Kien magi mudu pim. Tuo guno la mogi peke, La mo wengo de boro. la mogi wengo da boro. O yunge captain tena. Enuni meter ne boro. Kien ja bid luen pe mun Italian. Kiri leke kunu, kiri leke bumunu British bene. Kio o en captain tena mo wai wi raje dano beno kwale ki o mat jon ko tu bota tere ngonya ko be Rwot. So a mal ku do bu bi ko kan toy. Ma ye wi kon ko ton yo tap bumuno. We ko kumene no ken. Ringo jon kiro British we a la mugido la. La mugido ere ko. La Win Radio, Man Mega FM, Yuma Mekwa Mete Kwaro. Wamere wa ya blind chimba mekwa kongi La Win Radio. We are wa win kibori. Tammi onyo la pen magwaga tikwere. Pien Mato puti gen mapete. Ya churi bal time. Machal wang mabal bero time. Kabaldo time Oput mirki matal mirki ri wekwo odwog mabe de mono yam chonte kwere mere gen marwot tika nywa kone ka chil kwedwa line chimba mekwa ti not angwena biera chil la bichil non not angwena de
kibera nota de abungera de ari abora bichel abora chil watiki dale line man mega fm ele war ko e ber man ngagi kwere yo Joseph Joseph Poi le twal che goe da le pire io putber che maro la incima megua pote tu le pire la win radio man mega fm hello poi ba poi bere poi il tran Geoffrey poi bene poi le twal Geoffrey che parabo la incima megua poi o win bene poi di twel line chimba me ko poi tuno la pegni du wati ka kato na pin Rwot be dugo chen kanda mo ki kore man mega ele hello poi di twel poi di twel wadom chimbo ke ne ki botien la win radio man mega fm yuma me kwa me te kwaro hello ele okay ele wa poi twel Patrick Okay. Poi la win radio we ko wagir ka kenyu wa be dugo chen line chimba me ko puro be bere tulo pire Rwot be dugo chen ka gamu la penni ni duchu kare ki kare no ko per na chet na chat wel ka dugo chen man mega fm yuma me ko me te kwaro